Kublai pi baro ki followers subaban page bahai gini ki video jonga khamtam e ki kun somla kabri uhen nyau trap hi bro ko wei hakaba hangni ngan pen I ye pi bat ngai kai pi kumno bo pinla ban pen kre na ko tai ki exam kam ki jong pi khamtam e hakaba dei bat ki kam ki ba hapo ka central government ha kata kum ki SSC UPSC nang ta bat kui ki wei te kani ke ko ki jingkylli ini page Kabadi haka coding but decoding question. In a certain code language, root route is written as 7. Share is written as 6. How will table be written in this code language? Thì cái này kita jingkylli ki chat one ha hakabedi bat ki jingkylli jong ki kam ba pi ban tho lene ban apply ya subha ban pe ikani ki video kane ka kham trong khandat wala kata ru pe ikani ki video kham pin tip kuno pin apply ya ki trick ki jong phi ban ba pin la ban choose ya ka specific answer na kini ki option ang nila dab I A5 B4 C7 D2 di pala ban choose kuno hanre yol ese kam de nila dab kinang ban khen pade very easy ba pin choose ya ketika option tingning in page again root ROUTE nangta di ini contain root यहाँ ban le kumno यहाँ ban tip ya ka value jong kine ki letter hangne ingin pe yang ne ka value jong o r kadi 18 value jong o kadi 15 nangta value jong u kadi 21 t de 20 de 5 Di hangi pihaban plus segini baro pihaban plus segini baro santali ki letter lene kini ki number dia bapi plus hangi pio 5 plus 0 6 6 plus 5 long 11 11 8 long 19 ra iwe nanta iwe lai san driu new long new long new Re ukut jong uni u root pade la dep ai kano 7 ande hne kami new pho khandai te phile kom nong ne namar blai ya kini ki 2 digits have simplifying la banong la ning phiaban pen class u single digit so nanta kadau uni 7 but uni 9 phiaban plus dia 7 plus 9 lo kano long 16 wala kataru 4 mi ra single digit hangni re hangni u dei 7 so nata kadau hangni ru phiaban plus biang 1 plus 6 nta equal 7 so nata kadau ya kut jong root kadai 7 kaju ya ketika share itu ya ketika share phiaban tip ya ka value jong share okay ka kut jong share dei 6 ingin page ingin mata S19 nangta H day 8 nangta A day 1 R day 19 nangta E day 5 ingin plus segini baru plus langit ni TV plus segini yo 13 14 14 plus but 8 long 22 22 long 31 line sao sun real long real line sao sun sorry sun not the sun and then ni pio 51 na sun pui ti ka kut jong usia day 6 te hangi ru phiaban plus namar blai uni uday 2 digit ni ong ti phiaban plus uni 5 ban me 1 kilo yo 6 so nata kadau ka beli ka kut jong usia ka day 6 ini lah biang pa in pe pan day man ya table ni haban wat yu me king ha oi ti tang bang ni ba pintip dai matai phiaban tip hangi kut jong ni table di kan tingin pe ka value jong uti
Jadi 20 value jong UA di 1 2 jong UL di 12 hangni jong UI di 5. Begini rupiah ban plus paro ban plus ini. Tiba plus segini piok no sesi. Tangan seperti ini 1 ini piok 2 ini piok 12 ini piok 5. Plus lagi gini paro piok tu 5 7 8 9 10 0 U. Add like sa piok 40. 40. Tambah pihak ban penkelai su single digit nani su pangwi digit. Ti hang ni pihak ban plus yu ni 4 nomor ni di r 3 digit hang ti ru p plus baik am ni ru hadin bal pila yu r digit p plus p 7 hadin bal yu r digit p plus p 6 hang ni ru ju hadin bal yu r 3 digit p plus yu ni 4 bat p 4 nata kada ka correct answer ni kedai number b kedai